en fucking måned til næsten 8.000 meter. Jeg har ikke lukket et øje i nat. Ikke et sekund. Jeg har ikke kunnet mærke mine fødder i et døgn. To most mountaineers, Mount Everest is the ultimate dream. And to do it without oxygen, that is to push yourself to the very edge of what is human possible. Jeg skal op på den fucking top. I've been close to dying several times in my attempt to accomplish my biggest goal. Døden er et tabu, men det er sgu bedre at få italesat tingene. For years, I ignored my feelings. Det her, det fylder rigtig meget. And I've chosen this above my family. I worked my ass off and trained several times a day. All this was necessary to perform at the level required to reach the top of the world without the use of oxygen. Det var virkelig hårdt at skulle sidde og følge med hjemmefra. Det kan godt være, at han kommer ned, men hvor meget er der så af ham? Ikke? Jeg tror aldrig, jeg har været så bange i hele mit liv.